Ako imate više od 40 godina, koristite kontracepciju i nemate menstruaciju, možete se pitati da li je to posljedica upravo te kontracepcije koju koristite ili ste možda ušli u klimakterij. Nakon 40. godine, ako žena više ne planira trudnoću, a koristi kontracepciju, često se pita da li upravo ti hormoni koji uzima mogu nepovoljno utjecati na njeno tijelo. Želi se zaštititi, ali isto tako razmišlja da li može zaustaviti promjene koje bi možda utjecali na zdravlje njenog tijela nakon 40. godine. Postoji više načina kontracepcije. Oralna kontracepcija, odnosno tabletice koje se uzimaju svakodnevno, su danas niskodozažne, vrlo često ne uzrokuju gotovo nikakve promjene ili nekakve smetnje kod žena koje ih uzimaju. Međutim, nakon 35. godine, odnosno nakon 40. godine, treba ipak pristupiti uzimanju oralne kontracepcije sa određenim oprezom. Tada se preporuča prelazak na druge načine kontraceptivnih metoda, kao što je intrauterini uložak, odnosno popularno nazvana spirala. Zašto? Zato što oralna kontracepcija, osim svog povoljnog djelovanja i osim što sprječava trudnoću, ipak sa godinama može utjecati na promjene u krvnim žilama, ponekad može biti povezana sa visokim tlakom, a ako postoji dijabetes ili debljina, tada ima još nekakve dodatne rizike. I tada preporučamo promjenu načina uzimanja kontracepcije i preporučamo prelazak na intrauterini uložak, koji može biti intrauterini uložak sa hormonima ili bez hormona. Kod hormonske spirale problem koji se javlja jeste smanjena menstruacija ili vrlo često potpuni izostanak menstruacije. I tada se žene pitaju da li je to zbog toga što imaju tu hormonsku spiralu ili su možda ušle u klimakterij. U tom slučaju, kada postoje klimakterične smetnje, kao što su vrućine, kao što su nesanica, kao što su nekakvi drugi znakovi, dodatna potvrda da smo doista ušli u klimakterij jesu laboratorijske pretrage gdje ćemo odrediti određene hormone i potvrditi ulazak u klimakterij ili ne još. Kada se posavjetujete sa vašim ginekologom, na te pretrage će vas uputiti vaš ginekolog kada je to potrebno. I ako dobijemo rezultate u kojima će biti povišen folikulostimulirajući hormon FSH, a snižen estrogen, tada je to znak da smo u klimakteriju. I tada se komotno može izvaditi spirala koju smo do tada imali jer nam kontracepcija više nije potrebna. Ako se to nije dogodilo i ako su ovi hormoni još uvijek u jednom normalnom rasponu, tada ćemo ostaviti našu spiralu dok god nam je potrebna kako bi se zaštitili i u našim kasnim godinama i bili slobodni. Ako su folikulostimulirajući hormon i estrogen još uvijek u jednom normalnom rasponu, tada ćemo ostaviti spiralu kako bismo bili sigurni da se neće dogoditi neželjena trudnoća. Kada imate hormonsku spiralu i postoji izostanak menstruacije, ne treba se plašiti. Jako je dobra zaštita te hormonske kontracepcije, odnosno hormonske spirale, gotovo 99%, što znači da su šanse da ćete ostati trudni gotovo nepostojeće. I ne morate se plašiti. Kada nastanu smetnje, kada se pojave vrućine, kada se pojavi nesanica i kada vidite da se doista nešto mijenja, obratite se svom ginekologu i tada ćete napraviti obrade koje su potrebne. Bez obzira na to što imate hormonsku spiralu i što nema menstruacije, simptomi klimakterija će se pojaviti. Možda će biti nešto sporiji ili nešto manje izraženi, ali doći će u obliku valova vrućine, u obliku noćnog znojenja, u obliku nervoze ili nesanice. Ti simptomi se svakako pojavljuju radi toga što su jajnici prestali raditi. Svaka žena drugačije doživljava ulazak u klimakterij. Kod nekih žena je to gotovo neprimjetno, neće imati nikakve smetnje ili će te smetnje biti vrlo male. Kod nekih žena su te smetnje jako izražene. Preznojavaju se, moraju nositi ručnik oko vrata, ne mogu funkcionirati, ne mogu obavljati svoje svakodnevne poslove. I tu moramo znati i pristupiti na pravi način kako bismo im pomogli.